ना बांफी भितर एटा कि भल देखा बढ़िया प्लेस रे अच्छी पछड़े बैकग्राउंड देख ना तो गाइस आम एवं आसिक पहुँची गलु उदयगिरी पाखे गाड़ी ये पार्क कर रोड आगे गले गड़ाणी हो चलो भितर जा आम आसिक पहुँची गले पूरा उदयगिरी रे देखुवे से जमी बौद्ध स्तूप सब गुड़ा थी एटी भी सेमती सब बौद्ध स्तूप गुड़ाक अच्छी सब छेली चरा हो सियाड़ अच्छी रे सियाड़ अच्छी ना इड अच्छी इे कौन पहाड़ उपर जीव ना कौन हम किए नहीं जाए तो पुणी असुविधा एपटे ना मंदिर भर प्रवेश निषेध ना बांफी भितर प्रवेश निषेध पानी सेपटे देखिए सेपटे गले जना पड़ो मंदिरटा बुद्ध मंदिर कि ए बापा रे हाँ एटा कौन पड़ो पत्थर सब देख थुआ चपा गोटा गोटा पत्थर पूरा खोला एपटे पानी जावाई अच्छी बाट से पाटा अधे से जाऊँगी ये पड़ो कूरे तू कौन आंचु कहलु हिस्ट्री तू के रखुलु एटी आपण मैंने देखिए गोटे छोट मंदिरटे अच्छी तापर आपण मैंने देखिए से भली सब रत्नगिरी जमी आपण मैंने देखी जमी सब बौद्ध कीर्ति गुड़ा रही से सब ये सब सेमती खोलाई ये सब माटी खोल जा भूतत्वविद मैंने संधान करी खोली एटी खोली सारा पर एटी केते गुड़े जगह को से पूरा संपूर्ण भाव में खोलिकी बाहर कर केते जगह गुड़िक सेमती अधा अधूरा रही जाइए जोटा कि आपण मैंने देखिपे वीडियो रे ए सब जगह गुड़िक पाखापाखि 1300 ରୁ 1400 वर्ष पुराना हम जमती आपण मैंने रत्नगिरी वीडियो रे देखी जमती सब माटी तलू खोलाई बाहर कराई ये सब जगह गुड़ी ठीक सेमती एठी से सब जगह गुड़िक बाहर करा ए जगहटी रत्नगिरी अपेक्षा बहुत बड़ अच्छी आठी पाखापाखि यहाँ पूरा पहाड़ कड़े किना रही टिके पहाड़ उपर थिला साइड रे टिके भूमि मान थिला जनबसति थिला किंतु एठी पूरा पहाड़ को लगिक जगह गुड़िक अच्छी आपण मैंने देखुए सबू पत्थर को पत्थर थुआई ये सब बनाई जोटा कि बहुत सुंदर देखा बहुत पुराना हेले भी केते स्ट्रांग भाव में रही जमा भांगी हुई ना आउ केतेक जगह गुड़िक माटी तले भी रही जोटा कि आपण मैंने एटिक आसिले ही अनुभव करेंगे जहाँ तले किसी गोटा अच्छी पूरा हार्ड लगे से जगह गुड़िक पूरा सरफेस गुड़ाक जमी पहाड़ उपरକୁ चढ़िले लगे ये सब पहाड़ भितर पोती रही तार ऊपर अंश को भूतत्वविद मैंने खोलिकी किसी अंश बाहर कर जोटा आपण मैंने देखुवे ये जगह को देखिले एमती लगे जे ये अधा किसी खोलाई आ बाकी सब रही जाइए अधा जेतु खोलाई
ସେମିତି ଅଧା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଜାଗାଟା ରହିଛି ଆଉ ପୁରାପୁରି ଖୋଳା ଯାଇନି ଆ ଭିତରେ। ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ବି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଖୋଳି ନାହାନ୍ତି, ଅଧା ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ସେମିତି ଆଉ। ତ ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରତ୍ନଗିରି ଭଳି ଉଦୟଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୃହମାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ଏହାର ପଛପଟେ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ଜାଗାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରମୟ କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେମିତି ରତ୍ନଗିରିରେ ସବୁ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ରତ୍ନଗିରି ଅପେକ୍ଷା ଏ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠିକାର ମାନେ କାରିଗରମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠିକାର ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଦେଖିବେ, ସେଠିକାର ଗୃହରେ ଏତେ କବାଟ ନଥିଲା, ଏତେ ସବୁ ଫିନିସିଂ ଭାବରେ କାମ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପୁରା ଫିନିସିଂ କାମ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୃହକୁ ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। এই ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20ଟା ଭଳି ରୁମ୍ ରହିଥିବ ଆଉ ଚାରିପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ରତ୍ନଗିରି ଅପେକ୍ଷା। ସେଠୁ ଆପଣ କିଛି ବାଟ ପଛକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦୟଗିରିର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି। ପଛରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଦେଖୁଥିବେ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଅଧା ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେତେବେଳରେ କାରିଗରମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗମ୍ବୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ରଟି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧି କି ସେ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ କେମିତି ପଥରକୁ ପଥର ରଖା ହେଇକି ବିନା ସିମେଣ୍ଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଆଉ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହାର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ କୋଠରୀରେ ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ରତ୍ନଗିରି ଭଳି ଉଦୟଗିରିର ଆଉ କିଛି କୋଠରୀ ଘର ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସାମ୍ନାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବନାଯାଇନି, ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପରେ ଛାତ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏତେ ଭଲସେ ବୋଧେ ହୁଏତ ଖୋଳା ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ନୁହଁ, ସେ ଦିଟା କାଟୁ ସାଇଜ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ଗାଇସ୍ ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲାଣି, ରତ୍ନଗିରି ଦେଖା ସାରିଲା, ଏବେ ଉଦୟଗିରି ବି ଦେଖା ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ 4:30 ବେଳୁ, 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଉ ଲଳିତଗିରି ଯିବାନି, ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି, ପଳେଇବା ପଛରେ କେତେବେଳେ ସେଇ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଥିବ ଆଉ ଲଳିତଗିରି ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ପରେ କେବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଆସିଲେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଳିତଗିରିଟା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ ଯାଇକି ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆଉ।